Yebo mamzo. Maye, yini mama? Umenze? Awukhuluma usumenzeni? Maye uyasiba le attitude le. Wahambe uyombuza wena. Wena ungayi? Kanti umenzeni? Why? Maruthanda wena mas. Maru kusmilile wena mambulisa mas. Awazi. Hambe umbuza ke ukuthi kenzakalani. Wena iya. Mili. Rock paper scissors ke oluza uyo yayi. Hayi, Mili. Ya, hamba Mili, hey, hamba. Anyaziswane ne? Anyaziswane ne? Iya Mili umbuza. Iya. Mara kuthi uhlonga isikhathi paper scissors la. Asiqaliseni nesi iya. Wona iya. Mawuza ke. Endodliwa amawuyo yami angihlali. Hayi. Wenze slow wena. Senze strong. 2 1 2. Sakasibonile. Wena iya. Mili iya. Wena iya. Umbona umbheka kanjani? Iya, Mili iya. Mara umbona umbheka kanjani? Mina kabheka ngawona kabi. Ubheke mina kabi. Mili. Uzompora ne? Hello. Hayi mamzo. Oh, mesishuti hey. Let's have ngibambele. Ngizokenzela i-mad lemon. Lemon juice. Let's ngiyakwazi kuyenza ngizokenzela mina. Angeke ngihle. Ngiyakuthembisa. Letha. Angeke ngihle man letha. Mike, let's already. Let's lemon. Hamba umcela wena. Hamba umcela. Ngizokunikeza hamba ucela elinye. Ilele lakho. Uthole lemon. No. Lemon. So, ifoni yami ngikukusendela uthisha wami geography. Yabona wenzeni. Mina ngifuna ifoni yami. Lemon yami ngifuna ngicela ifoni yami. Bathathe lemon yami ngifuna nefoni yami. Mina kanti yini ngawo? Thola ndifoni yami. Ngicela ifoni yami. Ngizokushaya yazi. Ngishaya uzobona mama. Ngizombona kanjani athathe ifoni yami? That's why ngithe ngiphe la lemon oyi2 mas. For what? Bengenzi lemon juice. Bengiyosenze. Oh, nasokwazi ukukhuluma nomsoya. Nawo seyakwazi ukukhuluma nomsoya. Thola ndifoni yami. Nawo. Asamso wancenga. Asahambe siwancenga. Hamba wena. Asahambe. Thingihambe sala ke la. Ende yakho ngeke ngicela. Mamzo. Mami. Gorgeous. Asemhle nomhlanje mamzo. Ungakilemu ndidike mntana ndini. Ungakilemu ndibhora. Manje uthi le inkinga zakho ze-stockfile udinga ugcina sowuzilungisile? Ndinenkinga mna. Futhi abantu benenkinga zazithela nawe inkinga zami. Kodwa Hey, ususineke kuba ungayenzi leyo babzo.
Uzofuna ntoni Mike uthathwa? Ngizamncoma kahle nje. Yamba lo lethenga cash kaloku. Okay mama ke ngicela ifoni ke. Foni yantoni yasibanga awunatata. Awunatata. Okay ubani ke ubabami? Ubuza mna? Ngibuza wena. Wahlala phansi. Ngicela ifoni. Uzuyitatsha mntanami. Uzuyitatsha mntanami uzawuva ngomva wempama. Umva wempama ushushu gqithi. Dikiwe mna bendilawula abantu. No, ngizaku. Ayenzi le mamzu. Yazi apho bengibhora. Sabamba. Ndisenayo inamba kaMloto. Kaloku safunda sonke esikolweni. Endidala wayithanda discipline. Wayimonitor lokhu ngosasifunda naye. Mandicheck na park Facebook kaloku inamba kaMloto ikhona. Handidikiwe mna ngoku. Dikwe finish. Soze kaloku ndibe ndilawula abantwana. Ndimzale, ndimondle, ndimkhulise, ndiphinde ndilawule umntana. Soze. Shu. Asoze yazi. Kaba zezi rights okanye zezi AI nento ezintsha. Udika abantwana. Caba ungathi umntana uyamdownloadisha. Yazi ndo? Manifone. Ibuya mfone. Okay, ngizawuthini? Manifone ngale yabo plus bana ne-Wi-Fi zibhatala ndimi i-Wi-Fi zakhona. Kha. Ungakulinge jika wena. Jika. Akulinge ndibhora. Chompume ncapha. Thini namba kaMloto na? Oh, nice. Copy kule. Kaloku ana airtime kaloku lo. Password yantoni encinci kangaka? Iyakufihla ntoni? Hayi suka. Ndizawuthini mna? Mandimfowunele kwangoku ke. CA. Ndizawuthini ke? Moloto. Andiphume phandle. Andiva. Yabona Mike. Yabona Mike. Sisenkingeni manje. Ngifuna ngizoyitholaphi? Ngizoyithola ifoni yami nelemon. Ilemon mile ingenaphi? Ilemon Mile unestina. Uqale. Unestina. Mina ngiyothetha kanjani abangani bami? Manje mina ngizodlala kanjani iRoblox? iRoblox ama-game nakumele ngithola umsebenzi ngaleya foni. Ngithola umsebenzi. Minecraft yami bhuti kumele ngidlale kanjani? iRoblox Ngicela yami. iplani uthole ifoni yami before kube busuku ne. Mina Uyazi ukuthi ngiyakhuluma into ngiyakudlalela. engiyishilo. Ake ngikhuluma into engiyishilo. Ake ngikhuluma into engiyishilo man. Yo Zulu. Asami somcela. Yabona unestina yazi. Unestina straight man. Okay, now. Ring. Hi. Ewe Mloto ndim uthetha noFlora. Ndazi usandikhumbula na. Sasifunda sonke ku primary school. Hayi kaloku yandazi nje izinto zami ezo. Right na? Nakaloku Mloto. Ewe Iva ke. Ndinencoko endifuna uyithetha nawe like serious. Ke ndibhora for ever since zazalwa perhaps especially xa sebedibene. My 2 kids kaloku. I have 2 kids now. No kaloku. Okay. Into endifuna kuwena, ndifuna undithathele bona ke Mr. Mloto for a month yonke. Ungakwazi undithathele a month. Okanye take your time. Ngabathatha na forever. If you know what I'm saying kaloku Mloto. Ewe Mloto. Fine ke. Yaba nokuba bathathe for 6 months ke. If uzokwazi 6 months. Bathathe 6 months yonke bahlale nawe. Yeva? Yes bro. Yoba imalini?
Kaloku usundibhatalisa lo sasifunda sonke. Yes. Spectacular. Ewe. Ndizokusendela ilocation nayo yonke into like uzobalanda ngokwakho. Ha. Uzwile, Mr. Mloto. Bhuti. Hamba uxolisa ngiyacela noma uxolisa. Mina sibaleke. Ubalekana noma uxolisa. Hamba sethe suitcase, bhuti. Isuitcase yani mina uxolisa kahle laphayana. Tata Moloto. Okay, thank you. I keep in touch again. Ndizokusendela i-address nayo yonke into uzobalanda. Thank you. Sure. Bye-bye ke. Because andizukwazi bazovela bayibone bayi-obvious. So ngasibathathe from up egate. Ngiyacela noma uxolisa. Mina sibaleke. Ubalekana noma uxolisa. Hamba sethe suitcase, bhuti. Isuitcase yani mina uxolisa kahle laphayana. Tata Moloto. Tata Moloto. Hamba uxolisa. Hamba uyoxolisa. Let's walk at no time. Mile hamba baleka. Uyabaleka wena man. Mloto, ndazana Mloto. Bazandifumana kakuhle abantwana. Andithi benze ii-pranks, ndizobafumana nam. Ni-good kaloku bona kwii-pranks ne. Ezi fowuni ndizazifihla for 2 weeks. Kho Mloto ozayo apha, ndazana Mloto. Ke ndafuna noMloto eprimary. Yhu, soze. Ndizoba-teach ilesson right kanjani. Bazondazi abantu. Clear skin, jacket. Amantombazane like a girl, may live in clear skin. I know. Yeah. And I start. And I even nice smile like. Wasn't all these not tables. Thank you. Yes, Alright, Charles, you take this, I give you a boot. Wait. Give it to your boot. Guys, Melvin clear skin. Wrap it up. 2 more social media time. Cut. Go watch Cocomelon. Coco beats now, you know, we sit well, huh? Oh, lacquer, you know, I. Me no more booty. Oh, together, no. One side, I am. Coco, Albert. Stop! I'm watching a video. We just play some down. Who? I try. You try. Try. I'm watching a video. Oh, yeah. Good. Yeah, good day. Oh, that's my car, yeah. It's my car, it's my bakkie. That's my bakkie. What is cash, you know? Oh, yes. You see there? We see so? Are you done cleaning my bakkie there? Oh, lekker. Too quick, man, Too quick, No, Nia. You see, I'm gonna take you back home now. Gonna go back to my house. I'm just here chilling in my bakkie. I bought this bakkie cash. It's my favorite bakkie. It's not my only bakkie, but my favorite bakkie. Oh, lekker.
Uzowenza lamantombazane ngobathanda uThixo. uThixo olapho zonke lakho uThixo olapho